Amahoro y'Imana Diakoni. Amahoro y'Imana. Amina amina. Amina. Kristo yazakuzwe. Uyu munsi rero tukaba dufite ibitangaza by'Imana byinshi cyane. Haleluya. Amina. Uyisashimwe. Ahimbaza. Uyu munsi tukaba twakiriye noneho Pastor Pizo wasuka rwose abakristo baragutegereje. Namashyi. Ashimwe Diako. Ashimwe. Ashimwe Diako. Ashimwe bakristo bavandimwe. Ashimwe. Abantu mufite amabibiriya mureke dusome mu byahishuwe. Nakoreka tubisubike dusome mu Bakorino. Abakorino umurongo w'icyatandatu tumanuke tugaruke kuri kabiri. Ubwo no guturuka kuri kabiri tukageza kuri cyatandatu. Birumvikana? Aravuga ngo uko Imana yakunze abari mu isi byatumye nyohereza nka pasiteri ngo nze mbahe ku byo kurya by'umwuka wera. Vugutamina. Sasa maze iminsi ndikanyarira nari naragiye gusengera umukozi w'Imana wansabye ko azadusura. Pastor Mapi kutoka Tanzania. Karibuni. Muko mamashi pastor. Hareyaru. Haleluya. Amena. Bisamweshi pasirite. Yes, mwesha necha. Nembe ko bitugava imboje ry'inama. Mbere yuko tujya kuvuga ijambo ry'Imana. Munziba muri itu. Diakoni tuhanze duture. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Imboje ry'inama riragavu ngo nuko ijambo ry'Imana riravuga ngo nayeje mwimbashya. Umunsi umwe Yesu ari gutekereza ati haleluya. Nabo uruvukwa wajya gusura abantu bikaruvari. Haleluya. Ndarugurunaka. Nuko afata umusozi yatereye Siyoni amanuka kizabonwa. Haleluya. Agerayo rurankaci ahura n'aba Filistiya baho baricara baraganira. Ndiraca ndagavu ngo bamaze kuganira ku byigisho byubaka umwuka wera. Ndiraca ndagavu ngo aganira nabo inzaya bakumbwa mwabigishwa ngo ubundi bamwe ko banyita umufilistiya mwe mumfata nkana mba ndushefa. Yesu Kristo tugufata nk'umwana w'Imana. Haleluya. Amen. Imboje ry'inama riraraye ngi. Ijambo ry'Imana rirarangiye. Akorire mbe ko yuduhata mbere yuko twerekera dusubira nyumbani. Murenge muri tu. Twande duture. Imbere yawe Mana niho mbonera igikoma. Imbere yawe Mana niho mbonera igikoma. Ibyari ibisoso bihindura isukari. Nabirya nkaguganeza. Amen. Naho ubuhata. Naho utaha tuzasubire. Pasirite yiba. Butsere jenda nkurayizege irembe. Pasiteri cyangwa umudiyakoni. Umva nta kintu wazombwira reka. Nta kintu wazombwira. Reka kire Bibiliya hasi. Nese yanyana n'ikikigese. Umva turiserere. Ushaka kuzana ibyo kurwana reka nze byo zundi kweduca. Nta muntu narimirutse guterura ariko ngiye kuguterura ngo jugunye ngo. Oh no. Urakeka ko utwo tugamba abantu bamaze kutubwira ukuntu bangana. None reka ngiye ngubwize ukuri. Tapiro bamaze kwirukanka. Ngiye kugaragara nare bito. Buriya baravuga kagabo gahimba kandi katarabona. Yasura reka nze nyihenge. Ngiye kugukubita indabikire mu mwe. Ayo maso ngiye kuyahinduriza urebe imigezi. Yamaye izo mbaraga sazi wanyu urumva. Iki Kigali ko kikubone gufite amagambo menshi bagiye kugikora ngiye kubona umuti wazo. Tujya ku gikorwa tugabanye amagambo. We, mane mane.
ko murabara iki Kareba mujya. Numva shami muyajyana ariko nanjye akagafone. Muzakabona munsubije amaturo yanjye. Do nayo nabaha. Urabibona biraye pastor by'ibigegera kuntu byigize.